Nina ukethia na na uthocha ingi mwanda museise kilunguni kicha wia ni wia na tundu ni thane kwa thite kilunguni cha keli ni kwete mutaalamu wa Viasala tukanena nisia maundu ma Viasala ugetha ni wa manondo walite kwika na indi maundu alama ukonete Yiulu wa Viasala twende Uneenany'a thina mitandao itu ya mekumukanili @mutongo tvke @director mwema tutumite #wia ni wia na ba studio nina mutaalamu na indi muthanyani wa mundi nitugwetha twinene entrepreneurship kana ubingwa na indi uendesia wa Viasala mweni wakwa studio na tayari nikaenda tunana nisimondwa nikalibu ni asante bwana mwema ndo wako ndo chaingi studio ni cia Mutongo TV nikaenda twende na usomethia musiaisia witu ulwa mundu ma Viasala mulilitane ndo wita kwa mazito ni Samuel wa Mutuku na timba tainene ya mundu ma Viasala omunde ni karibu na mwezi ni waitwa entrepreneurship kwa kizungu kwa tuikie kwa kikamba ino sione gendoka mwana nake mwitu ba yani wa mana tukikita wa entrepreneurship ni chao pesa so abonda we aya bata muno no sese kilungu ki na yeye neno ka izongu le yi na mweno mumita entrepreneurship ni myao okay na mwetu mita entrepreneurship ni ndeto ya kisungu na kikamba titono mikia ni nzia ya ubingwa wa Viasala na kusiendesia na entrepreneur ni umundu umubingwa wa Viasala na muendeja wa Viasala osu wamina kusisia katika palo bingwa lo Viasala choni chao kila kitebo ni chao kila customer si kwenda so kwanza ngino tatie uni mundu wona thina wibandu katika soko fulani kana katika otoi fulani akaona bethi na ibanga kweta osungio usini wote tona umweta entrepreneur yuna choke bakwa hii kula kumanya kana kwa kizungu ku identify business opportunities kana kumanya kana be bandu pe mwanya utonyo bingwa Viasala itu tona mindo manya ama Viasala tutono mama nata yumundu wetwa entrepreneur wa miambi na kusisia kila kitebo katika palawe ona thino la wibu na wenda kueta usungio pe maundu kadhaa walita usisia na wa mwene pe maundu kadhaa walita kwimba hailie tiza upikia wa maundu la walita usisia kindu chambe ni walita kwimba ena moloto kana la tuwita vision kindu kiwa nda uchambisia ba Viasala wenda wambisia ba we wona baone we wona witethia ta economy ya baone na miaka yukite we wone laba we wona witethia ndo ala mebu miaka yukite hata so ni wale kumbu yana kindu tukita vision kindu cha keli ni wale kumbu yana kindu tukita utuika wa kindu chukwika ba we eno tuikozu mundu kwambisia Viasala ozu ukambisia Viasala wa utambemba bandu na gogu kumbu ando la mataisa haisio cha katatu ni wale kumbu yana kindu tukita passion kana wendi wa kindu kiyo kukika withie kemba ni mundu wethia emukawa na yua mandasi yandazi yeye wito tathina ndungi ti mundu wakita kwaza wa mukuthia we yandazi ila uai mundu nota wigoko kwa kindu na goko kwa kindu inde tone ya zui withie ni tawe na goko kwa kindu ki awite cheiyo na kite yeye neza withia andu maya chejuki wito neza ndu mundu ucio akigwe na wendi tuchoke kulio ni yaku ila wakulia maundu ala walite kusisia ndambisia Viasala baune chao kindu chambe kila walite usisia na muno ni kila kiteba usoko ni chao ni soko munene na wethia soko ndu tesa wangwa na wona ndu nimeenda kwikia ngwa malata cia ngwa basa nundu waenda kwete usungio wake la kitebo tiwambite Viasala wako kwete ngwa na waeta usungio wake la kitebo ni wona soko ndu na sukulu na wenda kuambisia Viasala wa sukulu enda wete sukulu ni watu usungio wandu alama yabo sisi kila kiteba ni chao katika soko su ukaambisia kila kingi kiba na nengi no pembe beo kendo kingi kiba lakini mundu la wibobo nde kuyanisia mawendi ma customer ila siewo so wana wongelele kingi kiuni kindu chambe na cha maana muno kindu cha kele ni walito sisi otuika wako kiu kuambisia ni chao utuika waku ni wenda utale uwa ng'ombe nawe mwene ni wisi ola customer kwisa okabu kwaku
akuya na tusui tunini ni wisi umwithisa tusui tunini ukamwia tuenda liu muna ndakakuye na tusui tunini na kuambia munanga aliu angu kunima ndakakuye ndaki na kuambia umwe wenda kindu kite chocho so withi akiuki yukutethia kindu kila kingina cha maana muno ni ambaye thukisia customer nena na customer ila wenda onene abu uzikulia ongaite kinai muona nita kikata baba muona thina wake sio kini ta mwa asuni maukwithukisa na mayote thesya kwambisia kilo kwenda kwambisia bau na kiu ni kindu cha maana muno indi kila kingi walito sisia ni uka uteo kana mundu la welekelie kindu ki uteo no ndukaite kindu chelekele wika munini na mwikola we buni mwika muku ndukaite kindu cha mwika muku na mwikola we buni mwika munini ndukaite penimo tumita agenda ndukaite sindu cia aume na mwala mebunaka ndukaite sindu cia aka na mwala mebuna ome ni sawa na yu ko umwenda museisia nitwamanya utonya kwikata ni kendo manya wendo bingwa biasala wiba na wiba yu na kwitho yekulia kulio yukaina na manando nya bingwa biasala wotambemba kana watangwa imbesa numya ba yuko atoke ba mutaalamu no kusongia yethando na mbesa hizi umaba wamina ku sisi kila ukwenda kwika bau pe maondo angi na mosiasia ningwenda kuete kindu fulani kindu kini kikwenda mbesa sio mbesa wesumia ba na kindu cha mbendo ambisia biasala na kila nalete kutabia nikana walitembe na mbesa siaku bukambe kwikia masafu mbesa simu biko kwa ndo bukambe kwikia masafu we kwaje noni ati mako mena mbesa sia nona na ndo teme na mubango mo wambie kwazi ani woni andu fulani mainangane loni na wose ukambisia bau ambaye mbona mbesa siaku na number 1 namba ya mbe bala mundu emba umite mbesa tisita personal savings kana mbesa siaku lotwe uite nundu na muka kwa choka sia kana mbise biasala kine kindu wethiwe na chokuma tene na wasia myaka 5 yukite ningambise biasala wa baba myaka ile yukite ningambise biasala ba na wambe ya kuia o tupesa twa kupando wacha tuibikia bau ngembe ndienda kukita kuongelela tupesa twa kwa twibando so kindu chambe ngwembe uyite wambe ya kuia mbesa sia kumbolambola tibikia bu ukakwikia biasala wako ila tu kila sevilo tukaiya bundeni uye bu katika bilo na uye katika mashirika la metikilia wene uyite bau na wambie na kuandikwa wamina kuandikwa kasi ya nundu wa kwa twika wa bala uandikitwe na ku myaka yukite nukwenda kuandikwa nukwenda kuambisa biasala wako o uile tozu nundu wena twika no twika uma ba wamina kuandikwa bandu kembwa ni wamina kuandikwa bandu ta skulu na we mwene ni wona skulu yende ya uona na ni wembe no twika wabu ko we mwene okambisa skulu wako ni woni ondo twayabwa osino twika na wona inde musalo ka we bawa ne boka uma chekilungu kia nona ukaiya hote nyake esu ibika okembe we na mbesa mpiano sia kwambisa biasala wako so embe uite mbesa siaku na uyembe we na mubango musio wa biasala wako kindu cha keli pe kindu tukita kwa kisungu love money kana ombe tate ni mbesa sia wendo kana ombe soto mone wa muni mundu na hisi muno katika nana na katika asiai no mone mauna ngombesa kana o mundu ula mutwanite maybe muse wakwembwe abandu nakasia kango nenge mbesa yu wambise biasala ni mbesa sia nenga ni andu membwe mataenye kwa kubi muno andu makubi muno zini mbesa sia wendo izini mbesa sia wendo asimu yo ngara simu so ati makwimona makwambise biasala makaunenga mbesa ukambise biasala na indi chaka tatu bala mbesa simbwa sitona kuma na niko salon na wo salon wina mubango museo na wo salon kana mukobo ukayuka ambise biasala wako nondo wina mubango museo na newese watu hapa umbesa nisiambia kwetunga ni movia na yuni ndashuna ni upo wai kula ownership ya biasala kwitha we wako andu menda kwitha mindo ila meweka kwitha biasala wake weka pe partnership pe mbaka company yuko atwelese ownership ino sikibathukanio sia biasala yambe timita sole proprietorship chwiki songo
kana Viasala wa mundu mwene isiniweta sole proprietorship na nondo asoso Viasala wake izwi Viasala wa mundu mwene ndakamba ngima hiyo isio ndano Viasala tiando ene lakini une Viasala wa mundu wacha niambie Viasala na nondo ndina bina wako kuandika ando ingi ndina bina wako kuimbwa na kuiba ando ingi ekanye mwene ni bingwe Viasala nge bingwe ya kwa chene nye ngete ya nenye na ndizo bingo nenye na uwe mana ondo wela tatio stock ko Viasala ondo na department ndo na ngapa mbingi no we eweka osini yoto weta sole proprietorship kana mundu akambisia weka pengi mtu ona kuikala mweli na mukona Viasala otu kwenda kuambisia no kwenda kiwango kiana onacha mbesa na we mwene wewe kandu tukitona kana no mwenda kuambisia Viasala munana ngange kana mwithito mwiko maundu imwe so mwache no muke imwe mukambisia Viasala fulani osina kwa kisongote weta partnership partnership ni we na munano waku kana we na mundu mwe kama undu imwe na imukie muona pe ya na Viasala bandu na mwoka mwambisia Viasala oso no andweli partnership kana no mwambi si andweli andu atatu ende muno wembu awe wandweli kimia bebala partnership itabitu chandu muno yenda yandweli na chicho ndo na kututhia mwithu musiaise wakwa mwikabetu kyandweli ndu chabetu kandweli nikiambe ya mawendi mando nikibathukanyo na nikieta athi na muhimine bindeni ni muibinga muibibia Viasala na usuti wona woni wenu na wa Viasala othibasa munangango ko ne sole proprietorship na partnership ya katatu be company ya katatu yembe ya company company ye na ndo meta wa directors na ana ndo makomana hapa mwe na kila mundu akaumia kiwango kianona cha mbesa ila mekwenda na isu maisita kwanzia ngi shares na identify kila mekwenda kwambisia na macha mbisia indi bandu bamwe ndwithi akilo mwe na kiwango kianona uyonge na kiwango kianona na uyonge na kiwango kianona na maundu ala mendeka twapikie binda ya twala one topikia bau maundu ala mendeka katika Viasala icio onthe ni kibathukanyo katika mundu we mwene andu meli na katika company nundu company yimba na directors masa masembere kusemba na be mundu maingo na tunene Yiulu mindo resources ya Viasala bila sioneka ingi toneka nani be mawithirulo koma Viasala kana maundu ala mausiana na Viasala nthini nanza ende ndo maza masembete nona tutatonyo bikabu ko kwao yubune boto kwikia katono kamwe bya na kwendane kwa mwichi mwane kiache ukite nito kwita anekenda indi wisethe ndo maundu maana muno ta kwa mfano musese no kwenda manai kisilikali ni maundu meva alawa ile tukwitha na mo ngenda bingwe Viasala ko une muvya muno ndo na ituchi mwacho ukite ni kwatia ngaino kutwetikilia tunene na ku twende na inde one na sandi muno bwana mwema na ne kwatia musese witu ni wasoma kindu na inde binda ya twetikilia chuma chukite ne tukatumine ba witu atialia na aende na usoma munangango ni mubea na indi ni muvya muno museisia nondo wa kuseisia kilungu kicha uya ne uya va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba wena kwa Steven Mwema nitwasoma maundu maingi Yiulu wa Viasala no twaisia wa Viasala na indi chumwa chukite nitukwendea nikenda useithia indi tuina atia tukwanikite nitukuka tukosebu twende